Longkmie College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Longkmie College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.longkmiecollege.edu.in. Kabang iyo kami kajinya ki jong iba abdan kalong kaba sngewbha hadu kata kan kaba kata ikajadi beliau jong kasi haji sya kala ding mungkin penkelal lan ban review no ya ketika solution polisi namarba kat kun kajing pun pat te hangne ngasngau kumban pau ban ongru yo MLA ni ngati ko wi na Longkmie na Mawhati constituency dengan sngewban ongru yo MLA jong iba chal semangar ba unkran kan khubor Elekshon uwan hilap ini tang marwai Hynrei ki briu ki bobot ibu dagi pawaja mentangi yang hangne bandawa ya uba unkran Hynrei dagi spagut ngimi bandawa ya uba unkran Hynrei unkran kata pi sobiau tengi kan juri ikan turu uba unkran ke aku magane kampor baru si kata uang bau ijat benriu aku magane kampor benitan kampat seuja mensuau long MPC uang ai ngar Tyrnem he mentangi la penlong ibu kum MLA ngilat thong nila ai Hynrei mentapat mentang sikin tin rum raj ban keran